Are you in the IDF? Yes. Do you plan on killing kids in the future, Palestinian kids? I want to bomb Gaza. I don't care about the kids. I don't care about the civilians. I don't care about them. So you'll bomb them? You'll bomb the civilians? And Yes, I will bomb Gaza. Oh, wow. Wow. There are 1 million kids in Gaza. You want them to die? I want all Gaza die. You want half of Gaza are children. You want them to die? I want to bomb Gaza. Mən demə hey, məğrur olub çıxma özündən. İncitmə bəni Adəmi sən müftə sözündən. Məğrur ola hər kimsə, salar tanrı gözündən. Elyardan eşit pəndi ki, gülsün sənə dövran. Yoldan çıxa kim, ram eləyər ərteş-i İran. Yoldan çıxa kim, ram eləyər ərteş-i İran.